Dragi putnici, hvala vam što i ovoga puta putujete sa 1830 Travelom, jednom od najprestižnijih agencija za putovanja za mlade. Ovoga puta vodit ćemo vas na vašu omiljenu destinaciju i jedno je sigurno da vas očekuje opšta ludnica. Showers, popping in the club, we light it up, 80 hour. I said champagne showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up, 80 hour. Shake that bottle and make it.